bai ule tu tung chu Rajya Sabha lampang kan hoido na hei tu naya Mizoram Rajya Sabha MP than tur ani emi boruak ne ka ra hianin nipui te hian enge Rajya Sabha enge ti thei ti le a Inthlan dan chan chin te kan endon ani kan thria India ram chu democracy ram ani tu democracy a chuan parliamentary democracy kan ti deuh kher parliament manga thunei na om zia chu enge kan ai o kan than tena ro rel na an nei na manga sarkar na hi kalpui ani om zia chuanin US anga chuanin presidential democracy kan tiang chi president lalber na akha ani an congress an dan siam tu te khuanin president akha athan painan thang lafa president khami puinan thang amaro chu India rama chuanin kan thunei tu ber kan dan siam tu ber hi kan Rajya Sabha le Lok Sabha kan ti parliament kan dan siam tu te kan ti akha ani akhami member akha kan executive kan prime minister kan ti te kan minister te kha an ni boka chumi chungchang chuanin dan siam tu hi Lok Sabha hi mipui ai o representative of the people kan ti akha ani chuan hemi enge Rajya Sabha hi council of state ai o kan ti akha ani ve thonga hela hianin US nen kanin an lo na chu US chuanin state ai o senate khu state tinin pahni alien le atein an thona India rama hi chuanin adana danglam ve khop maya council of state enge state ai o kan ti hi state tinin an thon za ta khain ang lafa tin ain ang lo mai ni lewin state ni chia lo hung Delhi te khuanin council of state kan ti akha an nei ve chu Mizoram hian pakhat kan neya nei tam deuh le nei tlem deuh akha kan om ta thlia chu US ne na kanin an lo na kan ti la akha ani chuan tura hianin article 80 mangin Rajya Sabha hi dina khatianga boipui akha ani chuan member hi constitution hi chuan zanhi somnga theng oma chula chuan zanhi somthum pariat hi thlan kan ti state sang ina thlan tur ani tin chu baka chuan nominated kan ti member som patni mi ming tha sport kan ti te literature kan ti te thil sanga hatinga mi ming tha kan ti te kha ruat thei president ruat thei nominated kan ti akha ani boka tuna hian zanni somnga hianin zanni somli panga hi no kha ani chuan panga chu no kha lo ani tina ni chuda chuan zanni somthum pathum hi state function kan ai o kan thon akha aloni chuan som pahni akha nominated member ani hemi nominated member hianin India cricketer lar tak mai Sachin Tendulkar te Latin America te po kha an telve thina chu tiang ang chu ani helaya hianin kan hriat tur chu an thunei na hi atlang puin dan siam polan ni wang hianin Lok Sabha le Rajya Sabha hi ain ang de ufeka dan siama chuanin Rajya Sabha an pass chuan Lok Sabha an pass ngai Rajya Sabha an pass ma sak chuan Lok Sabha an pass ve fe angaya chutiang chu ni an thunei na hin ang de ufeka constitution di siam tha chungchang ai ordinary bill hi chuan in ang de ufeka amaro chu kan hre tur chu Lok Sabha hianin moni bill akha budget kan ti angkha an pass theya chuan Rajya Sabha hian chuan an pass ve thei lo han tilan pass ve kher ngai lowan lo sei selan lo reject ani pon enge an lo an reject na akha valid lo tila ni berang chu tiang chu ni atin kan hriat tur chu hemi sarkar na siam tu enge party tam po hianin Lok Sabha lian hi party sarkar tur khani ta chu ti rol chang kan hriat tur chu minister hi Lok Sabha le Rajya Sabha atangin an kal ve theya chuan Rajya Sabha member po kha prime minister ni thei dinania chulai chu Lok Sabha member tam ber khan an ruai tu an than chuan Rajya Sabha member ni loma Lok Sabha member ni loma se Rajya Sabha member kha Lok Sabha member tamina an than party ruai tu ni chuan prime minister ni thei ni chumi chu INTIalna poimo takachu Manmohan Singh kha prime minister ni lai khanin Lok Sabha member tamzokin an thanani ama se ama kha Rajya Sabha member ani tunai ro hi chuanin kan prime minister ni mek Modi hi chu Lok Sabha member kha ani thang chu boina lutuk lawa minister apo hianin Rajya Sabha member ni yakham
minister an ni thei thawa chu ti rol chuan lok sabha po khanin an thu theya nge zo na te le thil participate debate de po an tel theya maro chu vote lak na ai ro chuanin an tel ve thei lo thunga chu an lo na ani lian tak ani chu ti rol chuan lok sabha member ina an ti thei lo rajya sabha ina an ti theya kha ve le ta article 249 hianin all india service civil service kan ti hi siam bel ngai se Rajya Sabha khan an siam theya tin hei country India rama chuan union list state list kan ti dan siam dan kha ta chulaya chuan union list kan ti atang ni lo state list kan ti state ina an dan siam thein na khanin article 312 hianin andu chuan state list ami state ina dan siam thein na mang khan dan siam vele the chu an special power langsar deu achu ani ve thonga chu an danglam ve na ni lelama chuanin upper house kan hantia upper house ani rual hian tlema thulo deu anga ngai na chen kan sei tong kha mi pui than an ni lo na lai hianin tlema lallo deu le member po ni cha ka lo deu anga ngai hi ni amaro chu atra ma hi kumruk tram ani ve thonga lok sabha hi kumnga tram ani rajya sabha hi kumruk tram ani atin rajya sabha hi kan khre tur chu nge khatianga member voi khadani top thut ang ni khan continue na kala tikhan kum ni dana khan member hun thuma thena mun khat an chuaka chona dangaron luta tiang khan kum ni dana hanin ain herozel continuous kan tiang chi atra ma po kha khatiang de chi kha ani lok sabha de chu an thiet veka member an baw veka hatiang ang kha an ni velawa kan khre tur chu tlaya hianin kum som thum ni chin akha member an ni thaya tin kan khre le tur chu in than dan hian single transferable vote kan tiang chi proportional single transferable vote kan tiang chi akha ani om je chu MLA te hian vote an thak khan an du na kha pakhat na kha indian Mr A kha an du Mr A lo thin lo chuan second choice kha Mr B nge C kha khanim an da le thina tha choice leng khan ti khan pakhat na an du kha alo thin lo chuan second na kha atlinga nga tiang dewa president thandan nen anga in anga hi ani om je chu transferable vote an ti om je chu khalaya khanim enge anma ni vote thak khan ama sabera kha lo ting lo tang se vote mu tur zat bi ko ta kha oma khami kha an mu tin lo chuan apani na khan an son le don ta an transfer le don ta MLA thana da chuan vote khat lek pon lo tling se kha vote khat atin na kha chakpui the winner take all kan tiang chi kha mo first past the post kan tiang chi deu kha ani ama se hela hianim kan thre tur chu Rajya Sabha bi ga hi chu khatiang khani lo kuata tling turia kuata akha oma an kuata tling lo chuan ti khani an thawan thau kuala an vote kha an second choice te third choice te khan atl thi na chu tiang ang bor ve la chu yani ya zi hi adang dam de uleka chuan hela hianim kan thre tur chu mi pui da daira kan thana ni lawa MLA te na an thang thina chuan helaya kan nge event tun ha po inhnialna kan nei fo thina chu mani MLA te khan an mani party lo hian vote thayem anti-defection law hian in aphuarem ti chungchang hianin kumsang ni pathum khan danan siama chuanin MLA te hian vote an thakin an voting agent MP candidate voting agent te kha an mu tir nge anga ya an mu tir lo chuan an vote kha invalid thei ani chulaya chuanin ani le midang an vote thei lo ti na mi ti akha zo na om le ta midang chu an vote thei cross voting akha om theya ante na tu na hianim Mr A akha ante nan Congress party lo ni ta sem Mr A akha Congress party khan lo vote du lo ta se MLA khan an du chuan Mr B MNF candidate akha an du chuan an vote dei thei amaro chu an vote don khan an vote tu rakha an agent ne an mu vek thaya an mu ngei turani an mu anga kaini chuan Mr A ni loin Mr B kan vote ang ti kha an thang thayani khalaya khanin anti-defection law pa nga ya party hui bo chia anga an membership
จานเทน่าอังคาอันนี้เวลาทุ่งจุลายรอชวนกันเรียดตัวอจูขลายขันอันว่า cross voting น่าค่ะอีเฮลายสังนี่ปฐุมด่านมังคันอีไง election agent แต่ค่ะอันมุตีร์ไงตัวนี้ election agent เป็น Mr. B อโวตไงนี่ที่ค่ะอันเชียงข้าโวตค่ะอัน stop เทเลว MLA แต่ค่ะอันดูชวนอันดูทันนั่นโวตอามารอชูอันโวตลงไงนี่ที่ค่ะอัน party มีเลสัยนั่นเสียต่างายจุลายชวนอัน party ชูงชวนอันเลวินเข็มเทียอันนี้เข็มนะเขาจะเลวินอันหนวดชัวแกมออันนี้ไม่เทอันนี้หนวดชัวบางคันanti-defection law manga party membership MLA membership ni na chanang khachu om chia lawani chu sang ni pathuma khan vote dana chuan an mutir ngei angaya amaro chu sang ni le paruk supreme court khan an du chuan cross voting an phal the ni ti akha anti-defection law in huam lawani ti akha aron sei vele ta thunga tu nai kan bo ro ka po hen ne om thina inhnialna oma ông gì chuan in anh đủ tu MLA tin anh vote anh vote nghe khá ở rồi chu agent te khan mu ti ranga an agent ten an mu nuwa ka chuan an vote kha avali tanga an vote an than tin kha alal ve king ve thung don ani chu kan kan lawin hel la sang om thina kha ti khana changin a hriata tu na ya hianin mitam takin Rajya Sabha Chungchang te kan han ngei ben thar boka tun tum chu helam hi kan ron ti ve ani etia kha kan soidu achuan mizo hianin kan Rajya Sabha keima ni state puala kan member ma sabare hi pulal buaya ani chuan pu hi phayale pu lal mingliana hianin Trump ni an lo chel to chuan tuna hianin pu ke van lal veda kha i member ni lai ni mek ani ti lai tia kha kan soi ve du sim ani